Sanbonani. Because the Lord Papa sending up for me so for the summer for the day, last year, sending the purpose of here. Big of time, nothing more, so far, Sazon Chablis, Osana, my selector. Into sumenzelo kude ake sithi ayemzukula ayemzukula ake siphakamise soko 7 phezulu usho njalo umzukulu kaBathazile uthi zonke ubani ongayazi ighost yakhe senzoshaya ingoma yokugcina abafowethu ukuthi basimnike sevalelisa ngiyaphetha ngani abantu basombili ngiyaphetha ngani abantu basalundi okameso seyashalaza hayi bafowethu siyabonga ithuba ukuthi nibe impumelelo niphumelele baningi kangaka endaweni yakithi Olundi ngithi nje mzukulu umfowethu okwenzile kukhulu abantu bakini benziwa nje uhlezi benzele into ezinhle khona bengabe ngikhohlwe siyabonga kumzukulu kaBathazile siyabonga lethimba lakho ababisene nalo
ukuthi uphinde umcimbi kaMzulu ube inqubekela phambili ngale ndlela eyisimanga ngale ndlela engiyibona ngayo okaMeso siyashalaza ngithanda niyezwa ozabayisiletha ngiyaphesha ngani bantu basolungu